Vhumatshelo ha vhaswa vha Afrika Tshipembe vhu vhonala vhu luṱhaṱheni. Vhaṅwe vhaswa vha xelelwa nga vhutshilo havho na vhumatshelo havho, ngeno vhaṅwe vha tshi fhelela thumbuni ya lukhohe. Vha ḓidzhenisa kha vhugevhenga vhu tatisaho vhukuma. Tshiitisi tshazwo hezwo zwoṱhe ndi u ḓibandutshedza kha zwidzidzivhadzi. Vha khou fembedza, vha hoha, vha nwa, vha ḓiṱhavha nga dziṋeleṱe vha tshi ṋekana malofha, zwine zwa vhidzwa upfhi Bluetooth. Vha khuthuza vhathu, vha huvhadza vhathu, tsho vha salelaho ha vha uli vha hone thumbuni ya lukhohe. Ho tou tshinyalani na izwo zwo tshinyalaho zwi vhuyedzedzwa hani? Mushumela vhapo vho gomba PS vha dodombedza zwithu zwino ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓidzhenise kha zwidzidzivhadzi. Nṋe ndi Vho Gomba, ndi mushumela vhapo nga profession. Ndi muthu ane ndavha ndi khou shuma nga maanḓa ndo sedzisa nga maanḓa vhaswa, ro sedzisa nga maanḓa mafhungo haya ane a khou elana na zwikambi na zwidzidzivhadzi, na uri ndi zwifhio zwine ra nga ita zwone u fhaṱa vhumatshelo ha vhaswa. Zwino kha ilo sia futhi nda dovha futhi nda sedza na issue ya ine khou elana na mental health. Mbo ina na tshila zwine nda ndi khou focus nga maanḓa khazwo ndi zwithu zwine zwa khou elana na mental health. Vho sumbedza nḓila tharu dza u guda zwithu zwo bvaho kha vhaswa. Zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓidzhenise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi zwo vhalanyana, u tshi nga to amba u tou thoma ndi fhungo ḽa peer pressure. Mutsiko une u khou itusiwa nga maanḓa nga dzikhonani, ndi uri u vhona uri khonani yanga u khou ita hezwi na nṋe nda si nyingo upfha uri ndi ite hezwi. Tshiṅwe futhi ndi zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi experiment, ndi uri hoyu muthu u vha khou ri nṋe ndi khou nyaga u tou thetshelavho, ndi khou nyaga u pfha na zwa uri ezwi zwithu muthu a tshi zwi ita hu itea mini, ndi nga ita mini nda nga tou thetshelanya nyana hu nga itea mini. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwa hone. Tshiṅwe futhi ndi hezwi zwine zwa vhidziwa upfhi ndi stage, hafho hune muthu u ḓo sokou tou ri nṋe ahuna muthu ane anga mbudza, nṋe ndi ita zwithu zwine nda pfha ndi tshi funa nga vhutshilo hanga, a sokou tou ri ndi pfhesesa uri ndi khwine ndi tshi ḓidzhenisa khazwo zwithu. Zwino ḽiṅwe ḽine nda vhona uri zwa zwino kha tshifhinga tsha zwino ḽi khou tambesa nga maanḓa tshipiḓani ndi fhungo ḽa hezwi zwa vhuleludzi ha vhudavhidzani zwine ra zwi vhidza ndi social media. Hafho hune muthu u ḓo sokou vhona vhathu vha tshi khou nwa mahalwa, vha tshi khou ita dzi phathi nga mini, a sokou tou pfha uri hayi vha tshi khou daha dzedzi zwone dzi cocaine na mini, vha sokou pfha uri hayi ndi zwone zwo fanelaho, ndi zwone zwine zwa tea u itiwa. Ngori vha humbule muhasho uri zwithu zwine zwa itea ndi zwa uri muthu u guda nga nḓila tharu. Muthu u guda nga u vhona, muthu a guda nga u pfha, muthu a guda nga u ita. Zwi amba uri zwine zwa itea ndi zwauri u ḓo vhona vhaṅwe vha khou zwi ita a pfha uri hayi ndi khwine nḓila ya khwine uri ndi zwi ite, kana a pfha vhathu vha khou ambesa ngazwo uri zwithu zwine muthu a pfha zwi tamba 80% kha zwithu zwine muthu a fhedzisela khou ita zwone. A dzula a khou pfhesa zwithu tshifhinga tshinzhi, u a fhedzisela a tshi khou zwi ita hezwo zwithu. Vho Mashudu Miriam Muthala vha tou vha ṱhanzi yo zwi vhonaho nga maṱo musi vhumatshelo ha vhaswa vhu tshi khou moḓa sa ḓuvha, hafhu fhasa ṅwando nga nṱhani ha u shumisesa zwidzidzivhadzi. Vho ḓo thoma tshiimiswa tshi no pfhi vhuṱuwa nga Zebu Youth in Action on Substance Abuse. Muhumbulo muhulwane hu u thoma mafulo a u lwa na u shumiswa ha zwidzidzivhadzi nga vhaswa. Ro vhona hone ho ḓalesa zwikambi na zwidzidzivhadzi zwi khou shumiswaho nga thangana ṱhukhu. Ra kombetshedzea uri ndi khwine ri ite fulo ḽa uri hezwi zwithu zwi fhungudzee kana ri zwi thivhele. Zwiimiswa hezwi zwa u lwa na u shumiswa zwidzidzivhadzi zwi ṱangana na khaedu dzo fhambananaho. Vho Mashudu Miriam Muthala vha ri hanelela oṱhe ane vha ṱangana nao musi vha kha mushumo hoyu.
uri kha musi ri tshi khou ṱoḓana na havha thangana ṱhukhu yeneyi ya vhatukana havha vhane vha swika mbili na zwidzidzivhadzi zwi a konḓa nyana. Ndi vhathu vhane uri vha bve khazwo zwi a konḓa, mara arali ra nga amba navho u a pfha uri vha ri pfhesesa, mara uri vha tou bva khazwo tshoṱhe tshoṱhe zwi a konḓa. Ri na khaedu khulu yazwo hezwo zwithu. Hei, havha vhathu challenge ine ra vha ri tshi khou i wana khavho havha vhathu ndi ya uri vha bve, zwi a konḓa uri vha bve khazwo havha vhathu. Ende ndi vhathu vhane u tshi tou zwi tsheka zwavhuḓi vhuḓi ndi uri u kona u tou ḓidzhenisa khazwo. U fana na mahalo enea na mafula vha zwi ita ḓuvha na ḓuvha. Kha musi ndi vha fhe example nga vhana vha tshikolo havha vhane ra vha tsini navho hafhanoni. Havha vhana vha tshikolo tshifhinga tshinzhi ri a vha vhidza kha musi ra vha funza ngori si ri vha hone vho ḓala hafha vha ya nwa vha ya dara ri ro vha wana ro vha vhidza hafhanoni. Mara hezwi ro vha funza vha tshi bvela nnḓa hafho ndi ri vha vho tonga a vho ngo funziwa ri tonga ro tou ṋamisa. Vha ḓo vha ḓi tou daha hanefho phanḓa hashu, mara hu uri hafha ro ita mini ro vha vhidza ra vha kaidza. Musi havha vhaswa vho ḓikadzwa nga zwidzidzivhadzi zwi vha sumbedza mabono o fhambanaho. Mushumela vhapo vho Gomba vho ri funza zwinzhi nga mabono ane vhathu vho fhambananaho vha vhona musi vho shumisa zwidzidzivhadzi. Zwikambi hezwi zwi na tshaka dzo no swika arosta. Heyo thoma ri vhidza uri zwipfi ndi hallucinogen. Hallucinogen vha ri khou ri ndi tshikambi tshiṅwe na tshiṅwe kana tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a tshi dzhia tshine tsha ita uri ngelekanyo yawe i swika hune ya khakhisea. Ndi hafhaḽa hune muthu u a vhona zwithu zwi siho. U a sokou tou ri hezwi oda a sokou vhona nga ṱangana na dongi a sokou vhona dongi i khou dzhaiva. Ndi zwithu zwine u vhona zwithu zwi siho. Ndi uri o dzula fhasi ya mune vha sokou vhona muthu a khou sokou sea. Hoyu muthu u vha a kha shango ḽawe ene muṋe. Zwino ra vha na iṅwe ine ra i vhidza uri ndi stimulant. Stimulant nga luambo lwavhuḓi lune lwa pfhesesea ndi tshidzidzivhadzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a tshi dzhia tshine tsha itisa uri zwithu muvhilini wawe zwi pfhe zwi nṱha kana energy yawe i vhe i nṱha. Kha heyo category hu na zwine zwa pfhi zwo ḓowelea kana zwine zwo tendeliwa. U fana na dzi coffee, u fana na dzi energy drink, u fana na ndi zwithu zwine zwa itisa uri tshiṅwe na tshiṅwe muthu a pfhe a na nungo a na mafulufulu. Zwino hafho ri tshi khou ḓa kha iyo hu na zwine ra zwi vhidza uri ndi cocaine. Cocaine yori i tshi itiswa ṱhoḓuluso ha vhoniwa upfhi i shumiseswa nga maanḓa nga vhathu vhane vha vha khou ḓidzhenisa vhaṅwe vha hone kha zwipotso, vhaṅwe vha hone ṱhamusi ndi vhaimbi, vhaṅwe vha hone vha sokou tou pfha uri havha vhane vha vha khou shumisesa mishumo minzhi u pfha uri ha nda shumisa cocaine ha ndi a tou tsha ndi tshi khou ita arali muthu ane ha tati uri a dzhie gigi dza 6 nga ḓuvha a tshi bva hafho ya bva uri a pfha uri zwa khwine ndi u dzhia cocaine a sa ḓivhi na zwo ri heiḽa cocaine hu na zwine ya khou ita muvhilini wawe. Then ra vha na iṅwe yo no pfhi ri vhidza uri ndi depressants. Depressants ndi tshidzidzivhadzi tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a tshi dzhia tshine tsha itisa uri muvhilini wawe tshiṅwe na tshiṅwe tshi sokou pfha tshi sokou lemukana. Ndi uri u vha si na energy muthu na luthihi ndi uri vha ḓo tou zwi vhona uri hafho tou nga ri hu na zwiṅwe zwine tshiṅwe tsho ḓoweleseho nga maanḓa ndi halwa. That's why vha tshi vhona uri vhathu vha tshi nga swika hune vha nwa halwa vha khakhisea kha nḓila ine vha itisa ngayo maye zwithu. Havha na zwine zwa pfhi ndi dzi sleeping tablets a vha ri ndi ḽiombezeleni nga maanḓa. Hedzo dziphilisi dzeḓe vha ḓo swika hune havha na zwithu zwine ra vhidza uri ndi dependency. So dependence ndi musi muthu ene muṋe a si tsha kona u tshila zwithu a si nazwo. Tshifhinga tshoṱhe u sokou pfha uri ndi eḓela ndi sokou dzula ndi khou ita hezwo zwithu. Zwino zwi amba uri zwi sokou itesa uri miraḓo yawe i swika hune ya khakhisea. Zwino yo fhedzisela ri vhidza uri ri dzi vhidza uri ndi dzi mixture. Zwino kha mixture zwi amba uri ndi musi muthu a khou shumisa zwidzidzivhadzi zwivhili o zwi ṱanganyisa. Zwine zwa ḓowelesea nga maanḓa ndi zwine zwa vhidziwa ndi nyauka. Ra dovha futhi ri ano maḓuvha ri na dzi crystal meth dzine dzi a mixiwa vhaṅwe vha dzi mixa na dzi ARV.
zwino havha na dziṅwe zwine mara nga maanḓa kha side ḽa Limpopo ingo ḓowelea ndori i vhidziwa upfhi ndi bome why ndi musi vhone vho ṱanganyisa zwine ra vhidza ndi depressants na tshine ra vhidza ndi stimulant. Ndi musi vho ṱanganyisa cocaine na heroin, zwi amba uri vho ṱanganyisa zwithu zwine zwi khou ri kha muvhili wavho. Tshiṅwe tshi khou ri muvhili u khou tea u vha fast, u khou tea u ṱavhanya, tshiṅwe tshi khou tea uri muvhili u khou tea u ongolowa. Zwino vha mbudza uri ho itea mini kha muthu. Tshiṅwe tshifhinga vhathu vhane vha khou ṱangana navho vha khou tshimbila vha khou gidimedza vha vula zwiambaro, zwi vha zwi khou itiswa tshiṅwe tshifhinga nga hezwi zwithu zwo raloho ngauri vha vha khou ṱanganyisa. Zwo ḓoweleseaho nga maanḓa ndi hezwi zwine zwa pfhi ndi nyaupe. Zwino heyi ya nyaupe ndi yone ine ndi khakhathi i khou fhedza ngori vha ṱanganyisa na dzimbanje, dzi cocaine na dzi heroin henefho. Ndi ngazwo vha tshi khou wana lushaka lwa ṋamusi lu tshi nga khou fhela nga mafhungo. Havha na ine yo dumaho ine ra vhidza ndi crystal meth, ndi yone ine nayo ndi mulimi. Ndi Vhorivhili MI, ndi thoya tshikolo tsha Phashana secondary tshine tsha wanalea Sibasa fhasi ha ḽisela ḽa Sibasa Circuit, fhasi ha vhurangaphanḓa vho tshi vha CTA vhane vha vha vho circuit manager. Phashana secondary ndi tshikolo tshine ra shuma nga maanḓa, ri shuma u bveledzisa vhana vhane vha funa uri vha kone u swikelela u bvelisa ḽifhasi nga u angaredza u ya nga zwine ra shumisa zwone fhano tshikoloni. Ri khou vhona ri tshi khou shuma nga nḓila ine ya ita zwone, mara fhedziha hu na dzi khaedu dzine ra ḓivha ri nadzo fhano tshikoloni, sa tsumbo drug abuse na zwiṅwevho. Mara fhedziha musi ri tshi ḓa kha drug abuse ri lingedza uri sa tshikolo ri tshi shuma ri shuma na vhulanguli ha tshikolo SGB, hune ra vha na vho chairperson vho Mphaphuli vhane vha lingedza u shuma kha portfolio ine vha vha kha ya SGB nga nḓila ine ya ita uri tshikolo tshi kone u shuma nga maanḓesesa na vhane vha shuma navho kha SGB. Ri dovha hafhu ra vha na dzi komiti dzo fhambananaho fhano tshikoloni dzine dza ita uri tshikolo tshi shume, ri tshi khou sedza dzi komiti dzine ra vha nadzo. Sa tsumbo ine ya drug abuse, ri na komiti ine ya vhidziwa upfhi school based support team ine ya vha yo rangwa phanḓa nga vho Dzivhani MS. Fhedziha naho zwo ralo ri lingedza uri ri shume na vhadzulapo hune ri involve QLTC. So then ri dovha hafhu ra lingedza uri ri vhe na partnership na vha tshipholisani vha tsini vhane ri lingedza uri vha ḓe fhano tshikoloni vha ri thuse u pfhumbudza vhana nga drug abuse. Vha dzulela tshifhinga tshoṱhe vha tshi ḓa vha tshi ri thusa uri sapota kha masia uri vhana vha songo shumisa zwidzidzivhadzi. Vha ya ḓa thabeloni vha kone u ḓiresa vhana u itela uri vhana vha kone u zwi ḓivha zwa uri vha fanela uri vha dzhene tshikolo hu si na zwidzidzivhadzi. So ḓi wana ri khou shumisana na vha tshipholisani zwi thusa uri u vha hone ha zwidzidzivhadzi kha vhana fhano tshikoloni zwi fhungudzee kana u fhela ngauri musi ri khou shuma na vha tshipholisani vha ri ṋea support yoṱhe ine ya ri thusa sa tshikolo uri ri kone u shuma zwihulwane u itela uri ri kone u bvelisa vhana. Vho Dzivhani MS, mudededzi wa tshiisimane fhaḽa sekondari ya nṱha ya Phashana, vhane vha dovha vha vha muraḓo kha gandoro ya psychosocial support, vha sumbedza nḓila dzine dza shumisiwa u lwa na zwidzidzivhadzi hafha zwikoloni na nḓila ine vha shuma ngayo na ṅwana ane a tou wanala a tshi khou shumisa zwidzidzivhadzi tshikoloni. Zwidzidzivhadzi ndi zwithu zwine zwo iledzwa nga muvhuso, zwo iledzwa na fhano tshikoloni. Ndi sokou vhona ungari roṱhe ri tshi khou tou amba sa vhabebi a huna muthu ane a nga tama u vhona ṅwana wawe a tshi khou langiwa nga zwidzidzivhadzi. Zwino ri na dzi phoḽisi dzine ra shuma ngadzo fhano tshikoloni. Tsha nṱhesa tshine tsha vha uri ri thoma ngatsho ndi Learners Code of Conduct, vhuḓifari na milayo yoṱhe yo tendeliwaho kha ṅwana fhano. Ṅwana muṅwe na muṅwe musi a tshi admitiwa u fhiwa na kopi ya vhuḓifari
ya learners code of conduct na vho principal luthihi nga term vha ita workshop i tshi khou ṱanḓavhudziwa lune ṅwana muṅwe na muṅwe a zwi pfha ri itela zwo ri ṅwana muṅwe na muṅwe a zwi vhone na kha bodo musi u tshi dzhena ngeini getheni vha ḓo wana hu na saini dzo sumbedzisaho zwo ri dzi drugs kana zwidzidzivhadzi zwo iledziwa. Riṋe arali ra wana ṅwana a fhasi ha vhuḓilangi ha dzi drugs hu ṱuwa membara ya SMT kana membara ya SBST ya bvisa ṅwana kilasini ra founela mubebi uri khufha ro wana vhukhakhi ho raloho ri humbela zwo ri kha vha ḓe vha ri ṱhaḓule kha zwe ra ḓo ṱangana nazwo. Case ya kona ya kha DC lune DC vha dzula na SGB. Zwidzidzivhadzi ndi zwithu zwine zwa khakhisa nyimelo ya u funziwa kana u funzea ha muthu ngauri zwi ita zwori kha ri soko ri kha musi ṅwana u khou shumisa mbanzhe nga u tou ralo arali a tshi ḓo vhuya a tshi khou nukha kilasini na vhaṅwe vhane vha uri vha tsini naye vha ḓo vha tshi khou kambiwa nga zwe a ḓo shumisa zwone zwi namba zwori zwi khou khakhisa teaching futhi na ṅwana arali a tshi ḓo vha a fhasi ha zwikambi ha tsha ḓo kona u thetshelesa u ḓo vha a tshi khou ita phosho kana u ḓo vha a tshi khou khosa chaos nga ngomu kilasini zwa dovha zwa ita zwori teaching and learning ya si kone u tshimbila zwavhuḓi ngauri zwi sia na safety ya vhadededzi i sa tsha vha hone na safety ya vhaṅwe vhanavho i sa tsha vha hone. Ri a zwi ḓivha sa vhathu vhane vha khou tshila fhano shangoni hu na zwithu zwine zwa ḓi ambiwa upfhi mukene o daha kha musi ri a tshi sedza muthu a si tsha vhona muthu hoyo a vha a tshi khou vhona tshiṅwe tshiguru tshine tsha khou mu ofhisa a vho sokou thoma u sokou athakha nga u tou ralo lune zwidzidzivhadzi ndi zwithu zwine ri a zwi dzhiela nṱha nga maanḓa. Muvhumbi Mudau ndi mutshudeni henefha sekondari yeneyi ya Phaswana. Nṋe ndi pfhi Mudau Muvhumbi ndi dzhena tshikolo tsha Phaswana kha grade 12 nṋe hafhano ndo ḓamba nga zwidzidzivhadzi na zwine zwa afekisa zwone vhana. Vhaswa vha ṱuṱuwedzwa u ita zwidzidzivhadzi nga hone vhukhonani havho na vhana vha si vhavhuḓi. Vhudzidzivhadzi vha u guda nahone u vhona kha dzi social media vha khou vhona zwine vhathu vha no nga fhano bandi ḽa America zwine vha khou vhona kha social media zwi nga vha Facebook zwi nga vha WhatsApp mara hezwi zwa zwidzidzivhadzi zwi bvesa kha hone stress ine kha zwa tshikolo uri ṅwana u a nyaga u wana nḓila ine a nga kona u khupha nga iyo stress tsha tshikolo uri vha nga wana a tshi zama nḓila dzoṱhe u vhala mara zwi tshi mu balela u fhedza tshi khou ita zwidzidzivhadzi. Nṋe nga dzina ndi pfhi Vhuḓere Mulivhuweni ndi mutshudeni wa Phaswana zwa zwino ndi khou ita maṱiriki ndi kha grade 12. Vhaswa vhanzhi vha ṱuṱuwedziwa kha zwa zwidzidzivhadzi nga dzi ṱhama dzavho uri dzi ṱhama dzavho dzi kone u vha ṱanganedza vha pfhe vha tshithu tshithihi na mutsiko wa zwa tshikolo zwi a ṱuṱuwedza vhaswa uri vha thome u ita zwa zwidzidzivhadzi musi vha khou nyaga u bvisa mutsiko khavho vhone vhaṋe. Tshikolo tshi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe ngauri arali hu na ṱhoho ya tshikolo i tshi khou vhona zwori vhana vha khou ita zwa zwidzidzivhadzi i a vhidza vhashumela vhapo. Vhashumela vhapo ndi vhone vhane vha ḓo kona u ḓo amba na vhagudi u vha ṱuṱuwedza uri vha songo shumisa zwidzidzivhadzi mara mahayani vhana vha vha khou rengiselwa zwidzidzivhadzi lune vha kone u zwi wana huṅwe na huṅwe. Zwivhangi zwine zwa ita zwori vhana vhashu vha vhe na u shumisa zwidzidzivhadzi zwi si zwavhuḓi ndi nyimelo dza hayani social factors dzine dza nga vha vhushayi kana vhabebi vho ṱalana na peer pressure na ṅwana na nga vha hayani hu havhuḓi hu sina na mini vhana hu na zwiḽa zwine vha dzi teenagers zwa pfhi u explore kana u nyaga u testa
ṅwana muṅwe wa sokou humbula uri u a ṱoḓa u pfha uri avhaḽa vhane vha khou zwi shumisa vha 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 tshi khou pfha mini. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ngauri riṋe fhano Phaswana ri na dzi stakeholders dzine ra shuma nadzo nga maanḓa, dzi NGO dzine dza ḓa dzi tshi ri itela awareness campaign. Ndi hafha hune vhana vha funḓedziwa hone identity uri a kone u ḓivha zwa uri ene u bva gai, o ḓiimisela zwifhio shangoni, a tshimbile kha lwendo lwawe lwa fhano tshikoloni o anḓana na zwe a ḓo ḓiimisela zwone. Tshifhiwa Ravhudziwa a dzulaho ha Mandiwana Muṱangaumani u tou vha khali yo bikaho kha u shumisa zwidzidzivhadzi. Madzina ndi Tshifhiwa Ravhudziwa, ndi dzula Mandiwana. Iṱali mulilo wa mbava a u ori Tshifhiwa o vha muthu o ṱuṱuwedzwaho nga maanḓa nga khonani dzawe dze dza mu dzhenisa kha zwidzidzivhadzi, a sala a na masiandaitwa ane u bva khao zwi a konḓa vhutshilo hawe vha u tshinyala tshoṱhe. U guda ndo gudiswa nga dzitshomi ndi dzone dzo khethaho, zwa nṱuṱuwedza uri ndi vhe a si tshayo tshikoloni. Naho ndo vha ndo feila, ho vhona possibility uri ndi nga vhuyela tshikoloni, mara ndo no wana dzitshomi dziṅwe dze dza vha dzo feila, dze dza vha dzi tshi khou ḓi ḓa u bva murahu, zwa ita uri nṋe na nṋe ndi ite zwa zwidzidzivhadzi ndi songo tsha wana muṅwe uri vhuyela tshikoloni, uri nda ndo feila hona. Zwo bva zwa nkhakhisa kha muṱa uri zwavhuḓi ndi zwidzidzivhadzi nṋe ndi tshi thoma u zwi ita, ndo zwi ita ndi na 18 years u swika ndi na 37 years, nahone ndo zwi litsha nga murahu musi ndo ḓa kha hetshi tshiimiswa tsha fhano. Hone muthu ono shumisa zwidzidzivhadzi ri mu vhona ngani? Tshiṅwe tshifhinga hu na muthu, hu na maitele ane a ḓowelea kha muthu, ra zwi ḓivha uri hoyo muthu u tshila nga nḓila, mara vhathu vhane vha mu ḓivha khwine ndi vhathu vhane vha tsini naye. Vha a kona u vhona pattern ya kutshintshele kana nḓila ya kutshintshele kwa zwithu uri hoyu u tou nga ri ha tsha ṱamba, u tou nga ri hoyu muthu hoyu hei maṱone a tsunga u sokou dzula o wela, hoyu muthu u sokou ṱuwa o eḓela, hoyu muthu hoyu u tou nga ri tshifhinga tsho dzula a khou ṱoḓa tshifhinga tshoṱhe u tou nga ri hei hoyu muthu u ṱwa a dzi khonani henefho a tshi khou humbela dzi tshelede tshifhinga tshoṱhe. A sokou ri hoyu muthu ḓuvha na ḓuvha hu na zwithu zwi khou ngalangalaho muḓini. Zwino u a kona u zwi vhona uri hu na maitele, zwi amba uri muthu hoyu u a vha o swika hune a ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. Vho Mashudu Miriam Muthala na vhone vha sumbedza zwinzhi zwine zwa sukumedzela vhaswa kha zwidzidzivhadzi. Vha zwi vhona nga uri uri ṅwana u thoma nga u lenga u vhuya hayani. Ndi uri arali a tshi khou lenga u vhuya u fanela u mu setsulusa, u vhone uri tshi khou mu itisaho uri hoyu ṅwana a lenge u vhuya hayani ndi tshini. Vha ḓo ri vha tshi sekulusa nga murahu vha zwi vhona uri hafha fhethu ho no thomiwa zwiṅwe zwithu zwezwi zwo daha na mafola henezwi zwi vha zwo no thomiwa arali muthu a tshi khou lenga u vhuya hayani. Tshiṅwe vha ḓo tshi vhona nga uri arali vho vhea masheleni ale vha vhea vha ḓo wana tshifhinga tshinzhi a si tsha vha sa wani. Arali ono thoma u ḓidzhenisa zwa uri vha ḓo mu vhona nga maṱo awe wa thoma u tshentsha, na voice ya thoma u tshentsha, na kulele kwawe kwa thoma u tshentsha, ndi uri life yawe yoṱhe wa thoma u tshentsha muthu. Arali ṅwana o no ḓidzhenisesa nga maanḓa kha zwidzidzivhadzi, ndi henefho hune ra kona u dzula na vhabebi. Ndi vhabebi vhane vha fanela u vhona zwori ṅwana u a ya kha rehabilitation, ngauri sa tshikolo a ro ngo tendeliwa u setsha vhana kana u ita zwiḽa zwine zwa pfhi drug testing, lune ri nga si kone u tou amba uri ṅwana o no vha ha ngo vha addicted na. Ndi zwithu zwine musi ri tshi ita dzi workshop ri tshi pfhumbudza vhabebi, ndi hafho hune ra kona u vhudza hone mubebi uri mubebi arali vha tshi khou vhona uri ṅwana wavho o no goḓombela, ṅwana kha vha mu ise rehabilitation a kone u wana thuso vhuhone. Mushumela vhapo vho Gomba
vho dodombedza na khombo dzi no vhangwa nga u shumisesa zwidzidzivhadzi. Fhungo ḽine la vhone ndi ḽa uri nṋe ndo ri ndi vha ndi khou shumisa futhi na hezwi zwine zwa pfhi ndi mutakalo wa muhumbulo ṱuṱuwedza vhathu khori vha tshilisane. Tshithu tshine tsha ira tshi vhidza uri ndi inzhini ya vhutshilo ha muthu ndi muhumbulo wawe. Arali muvhone muhumbulo wavho wa tou ima tou tsari wo ima u tsha shuma na musi mbilu i kha ḓi dia wone upfhi u ṱuwa shangoni. Ngauri muhumbulo wa muthu ndi tshone tshithu tsha ndemesa. Zwino zwine zwa itea ndi zwa uri hoyu muthu u a swika hune ha vha na problem kha nḓila ya concentration yawe kana nga nḓila ine a tshila ngayo. Tshiṅwe futhi arali ṅwana wa tshikolo performance yawe ya ḓoroba ri a kona u zwi vhona zwa uri hoyu muthu o tou nga a tsha performa nga nḓila iyo. Ri a kona u zwi vhona. Tshiṅwe futhi ndi hygiene. Muthu hoyo u a swika na zwi vhona zwa uri u tou nga ri mafhungo a tshisibe a tou nga a tshi nyaga u anḓana nao. Tshiṅwe futhi ndi tsha uri arali vha sedzesa nga maanḓa hezwi zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi almost 60% ya dzi khombo dzine dza itea badani zwi vha zwi tshi khou itea ngauri vhathu vha vha vho ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. Tshiṅwe futhi ndi tsha uri tshiṅwe tshifhinga muthu u a fhelelwa na nga mushumo nga nṱhani a vha a khou ḓidzhenisa kha zwithu zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi. Tshiṅwe tshifhinga muthu u a ḓiwana a tshi khou wana malwadze a songo fanelaho. U a ḓiwana a tshi khou swika hune a wana malwadze a no nga HIV kana ane a malwadze ane a pfhi dzi STD. Zwi khou itiswa ngori mini tshiṅwe tshifhinga u vha a khou ya a ḓidzhenisa kha zwithu zwa vhudzekani nga nṱhani ha uri a songo swika hune a dzi tsireledza. Zwine zwa itisa uri a zwa vhea mutakalo wawe khomboni. Zwino ndi zwithu zwine zwi a itea musi muthu a khou ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. Tshifhiwa o ṱoḓa u ṱanganya maongelo a tshi khou ṋetshedzwa dzilafho ḽa muhumbulo vhunga o vha a tshi vho nga u pandamedza zwisusu nga hanea mathihi. Ndi a ḓisola u guda nga zwidzidzivhadzi ndi a ḓisola ngori nazwo fhedza zwo ngita uri ndi vhe muholefhali wa mental nga zwidzidzivhadzi. Ndi musi ndi zwo itea ndi Polokwane nda valeliwa Mankweng. Nda bva Mankweng nda tshia sibadela tsha Mankweng nda iswa Thavhamoko Ḽiwahoni. Mara nda vhuya ngei Mankweng ndo vha right ndi tshi ḓo vholiwa nda iswa mahayani. So ndi a ḓisola uri arali nṋe ndi vhe ndi sokou guda zwidzidzivhadzi zwi amba zwo uri nṋe muhumbulo wanga wo ḓo vha wo fhelela. Ndo vha ndi ḓo vha ndi si muthu ane a tshia maphilisi. Tshifhiwa o vha na mashudu o no nga a phele nge a ṱangana na mushumelavhapo Raymond we a thusana naye u swika a tshi vhona tshedza a tou nthu fuke ha vha u fa lungano kha u shumisa zwidzidzivhadzi. Wo vhona muṅwe munna we a vha tshi pfhi Raymond wa Polokwane o vha social worker hoyu. Ndi ene wa ḓa vha tshi ṱuṱuwedza hanefhari nga isa nyembo Polokwane so ngo tou ralo. Nṋe nda pfha maipfhi awe nda tevhedzela nda ḓivhudza na nṋe mbiluni yanga uri ho vha u kalesa ndi khou daha na nṋe ndi tshi khou daha nda ndi tshi zwi vhona zwa u daha ndi khou daha mara na mbilu ndi tsha zwi funa. Hu tou uri a thi tsha kona u ḓilanga mara maipfhi aho ḽa munna ndo a pfha nda tovhedza. Ndi ngazwo nasi ndi si tsha tamba ndi si tsha ṅwazwo. Vhona u ḓidzhenisa kha zwidzidzivhadzi zwa konḓombela muvhilini u bva zwi a konḓa. Hafho hu tshi khou tou ṱoḓea mbilu ende u fanela u tou vha u ḓivhudza. Nṋe ndi nga ri tsho nkonisa uri zwavhuḓi ndi dovha nda livhuwa na Mudzimu ngauri ndo rali zwo ndi dzhena kereke. Ndo vha ndo lavhelesa kha Mudzimu ndi tshi khou thetshelesa na maipfhi ane nda pfha a tshi fhaṱa. Muthu ane nda pfha a tshi amba na nga maipfhi o fhaṱa hayo ndi a dzhia a sa fhaṱi nda dzudzela thungo. Zwidzidzivhadzi hezwi zwo ita uri a ḓidzhenise kha vhugevhenga uri a kone u unḓa dzema ḽawe. Iṅwe khombo ya zwidzidzivhadzi wa guma o fariwa. Na nṋe ndi khou ambaho ndo vhuya nda fariwa. Ndo vha ndo no ḓidzhenisesa kha zwidzidzivhadzi ndi si tsha funa na mushumo ngauri nda ndi tshi vho vhona u nga ri mushumo tshelede ndi ḓo lenga u i wana. Ende zwidzidzivhadzi zwi vha zwi khou ṱoḓea ndo vha ndi tshi vho tou zwi shumisesa u bva ho lalwa u bva nga maanḓa ndi tshi khou zwi shumisesesa nga maanḓa nda mbo ḓi ya nda vuliwa. Mara ngori ndo vha ndi si thu vhona khombo yazwo
a tongo zwi litsha zwidzidzivhadzi ndo ḓisa phanḓa no daha ndo ḓisa phanḓa no hune mara musi ndo no bva hangei Polokwane ndo no vha hafha kha tshiimiswa itshi tsha hafha Vhuṱonga Dziba ndi hone he nda kona u zwi vhona no zwi humbula havha vhathu musi vha tshi khou nthusa no mbudza vho no ngeletshelisa na hoyu munna we nda pfha ari naye Raymond ndi vhone vha ita uri ndi kone u zwi humbula zwavhuḓi ndi zwi vhona uri hezwi zwidzidzivhadzi zwi amba zwori arali wa zwi dzhenisisa nga ngomu u fheledza u dzhele u fheledza u muholefhali sa nṋe ndo fheledza ndi hoṱhe dzhele ndo ya muholefhali ndo ya a huna zwe nda sa zwi vhona nga zwidzidzivhadzi. Vho Christina Mujezi vano shuma sa admin henefha Vhuṱonga Zebu Youth in Action on Substance Abuse na vhone vho shela mulenzhe kha fhungo heḽi ḽo farisaho shango geḓageḓa. Program dzine ra vha nadzo ndi ri ita door to door home visit, ri na dzi awareness campaign dzine ra dzi ita and tshiṅwe tshithu kha musi ri na campaign dziṅwe dza vhori dzi ntonga dza special dzine dza vha dza dzi support group dzine ra vha ro tou grupa vhathu vhevho vho no shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi fhedzi. Vha sumbedza khaedu dzine vha ḓolana nazo musi vha kha mushumo hoyu mungafhangafha. Khaedu dzine ra ṱangana nadzo musi ri tshi dalela havhanoni vhathu vha vhori nṋe vhane ra shuma nga zwikolo, tshiṅwe tshifhinga ni a wana muthu a sa ṱoḓi uri fha vhuṱanzi ho fhelelaho khamusi kana arali no guromo u ṱangana naye badani vhaṅwe vhathu vha balelwa u ḓibvisela khagala tshi muvhuso uri vha dzula gai vhone i thaidzo ya zwikambi na zwidzidzivhadzi ya ri tshi ri tshi vha sedza ra vhona vha tshi nga i khou vha tswenya a vha tendi ndi khaedu dzine ra ṱangana nadzo a vha tendi uri vhone vho ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi a vha tendi tshiṅwe tshifhinga ri vha ri tshi ṱoḓa na dzi ID dzavho uri ri kone u vha rekhoda kha dzibugu dzavho riṋe ri kone u shuma zwavhuḓi navho ri te follow up vha hana uri pfa ngauri ro ralisa vhafumakadzi riṋe ri shuma ri vhafumakadzi vhaṅwe a huna muthu wa munna kha vho riṋe ri ya ri musi ri khou ḓitshimbila henefha ra ḓiwana vhathanga vho ita zwigurupu henefho hone vha ita hone zwigurupu ri tshi thoma u nyaga vha ṱalutshedza nga ha khombo ya zwikambi na zwidzidzivhadzi na wana tshiṅwe tshifhinga ri khou ṱalutshedza vhathu vhane nga heḽo ḓuvha vho no zwi shumisa vho no zwi dzhia na wana vha tshi ri promisa u nyaga u rirwa ende zwa ra pfana riṋe ri si tsha ri fara zwavhuḓi uri he ri tshi vho tou rwa mara rari a zwi dzuli ri a isa phanḓa ngauri ri khou vhona kha vho riṋe ndi ri zwi tou nga mbidzo ri pfa zwi tshi vhavha u vhona vhana vhashu vha tshi khou ḓidzhenisa kha zwikambi na zwidzidzivhadzi ri pfa zwi tshi ri kwama zwi tshi ri vhaisa uri havhanoni vhanae na musi hu tshi swika hune kha musi vhanga vha ri tshingela kana vha sembe na riṋe zwavhuḓi huṅwe ri wana na mbudziso dza tshiambela zwo pfhi vhone vha tshi khou litshisa riṋe vhakala vhavho vhane vha dzula navho miḓini vha vhono vha litshisa na ende wa wana uri ho muthu ri khou pfela ene vhuṱungu nga mulandu uri u tshe muthu muswa ri khou ṱoḓa uri a vhe na vhumatshelo ngauri zwikambi na zwidzidzivhadzi a huna hune zwa vha zwi khou muisa hone. Zwino ri tshi khou amba tshifhiwa zwa zwidzidzivhadzi o zwi thupha nahone muhumbulo wawe wo vhuyelela. Nṋe u bva tshe nda tsha zwidzidzivhadzi ndi musi muḓini wanga wo si na mvelaphanḓa nda ndi khou dzula kha one room ndi na vhana vhanga mara u bva tshe nda bva zwa zwino naho ndi sa shumi ndi tshi tou koropa ndi tshi tshila nga nḓila mphiwa fela ndo engedza iṅwe room ende zwa zwino ndo ita na foundation khulwane na miloro ya uri huma u tshi fhela uyu zwi amba uri rumu mbili ndi funa uri ndi dzi fhedza ende ndo sedza murahu kharali ndo vha ndi tshi kha ḓivha hona wa zwidzidzivhadzi ndo vha ndi si nga si zwi kone ngori 20 randa nda i fara a thi koni u renga vhurotho zwi amba zwori ndo i fara ndi ya mbanzhe na fora vhana vha ndi vhurotho 100 randa nda i fara ya zwezwo u dzula uri ndi renge semende nthihi nṋe ndi ḓo nda renga hawa nga ṅwa ndi ndoṱhe thumbuni yanga ndi tshi vhuya ndi khou ṱoḓa tshisevho ndi tshi vhuya ndi khou ṱoḓa zwiḽiwa muḓini wanga zwiḽiwa nṋe thongo renga ye ndavha ndi nayo ndo nonga yo hapa iṅwe ndo dadzi vhanzhi. Hu tshi mangadza takalani Mamphe vhano bva hanefha Vhuṱonga Zebu ndi muraḓo wa tshitshavha we na ene a nyanyuwa nga fhungo heḽi. Vha sumbedzisa nḓila ine vhabebi vha sukumedzela vhana vhavho kha zwidzidzivhadzi. Nṋe madzina anga ndi tshimakadzi wa takalani vhane vha Vhuṱonga Zebu. Riṋe sa vhabebi hu na u lema vhana nga ngomu
ngori u ḓo wana ṅwana u tshi khou mufha tshelede yo xela ine ya vha i khou mufhira heiḽani tshelede ndi hone hune nda vhona uri vhabebi ri khou shaedza hone vha khou ḓidzhenisa khazwo izwo zwikambi na zwidzidzivhadzi a vha tsha ṱhonifha vhabebi hayani ende a vha tsha ṱhonifha na vhadededzi ngori vha khou zwi shumisesa ende zwa vha khou zwi shumisa vho no fhiraho ndingani ndi nga murahu vho no ḓidzhenisesa kha hoyu vhone vha vha vho no vhesa na maanḓa vha vhona vhone vha si tsha vha vhona vhadededzi vha tshi vhonga vha vhuedzana na vhabebi a vha tsha kona u vhulangea nga mulandu wa hezwi zwidzidzivhadzi na vhabebi havha vho no sia vhana vho sala vha vhoṱhe zwi a ṱuṱuwedza uri havha vhana vha ḓidzhenise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri vha kha freedom a vhana ono vha gaida a vhana muthu ono vha gaida a vhana muthu ono vha kaidza avha vhana zwino zwi a kombetshedza vhaṅwe vhavho vha amba uri ri na thaidzo ri khou fhenya thaidzo nga u nwa kana nga u kambi nga zwikambi zwezwo na zwidzidzivhadzi vhaṅwe vha sumbedza uri ri na vhusiwana vhune naho ri vhona u nga ri zwezwo ri tshi khou tshimbila ri tshi nwa zwi a ri thusa uri ri si tsha vha na nthu ri si tsha vha na dzi problems ri si tsha vha na dzi thaidzo vhabebi vha imelela vhana vha imelela vha thoma vha kutela mafhungo mara havhaḽani ha musi vha tshi khou zwi vhona zwori hoyunoni ṅwana u tshinyadza hafha muḓini ndi hafho hune vha ḓo ḓa vha ri vhudza mafhungo uri vheiwe nṋe nda ndi khou sokou tou ḓifhumulelaho kha musi ngauri houḽani ṅwana a dzhia zwikambi na zwidzidzivhadzi nṋe wa abusa vha 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 tshi khou ḓa vha tshi khou ri vhudza uri u ya abusa u ya nthwa u ya ita mini mini mara a ri na mafhungo uri ri nga vha rovhedza uri ro ḓi ḓa ra vha vhudzisa mini mini ri sa phanḓa na u shuma ngauri muhumbulo washu u vha u khou swela vhadzulapo uri vhadzulapo vhashu vha dzule tshile nga mulalo nga maanḓa vhaswa vha ḓibvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi ya nṋe ndi vhona unga kha tshitshavha zwihulu ndi kha vhabebi ngori na nṋe ṋamusi ndi mubebi na nṋe ndi a tea u shela mulenzhe ngori ndi a ḓivha uri ṅwana wa sa musala murahu u sala tshi vha ṅwana ane ha langei zwino muswa ane a vha na thaidzo ya zwidzidzivhadzi ni nga mu eletshedza nee mini ya hoyo nṋe ndi nga mu tsivhudza uri sa hanefha u tonga dzibva kha ḓidzhenise kha tshiimiswa tshi tsha fhano a ḓe hafha kha tshiimiswa tshi tsha fhano he nṋe na nṋe nda ḓaho ndi hafho hune vha ḓo mu funza uri muthu u tshilisa hani a ri hani u bva zwi a kona mara nga zwiṱuku nga zwiṱuku zwi a vhuya zwa konadzea musi wo ḓivhudza wa litsha wa fana na nṋe ṋamusi mulaedza une nda nga u isa kha tshitshavha ndi uri vhabebi kha ri dzule fhasi na vhana vhashu zwavhuḓi vhuḓi ri tshi vha hulisa kha ri vha hulisile dzi kerekeni vha khou funzwa kerekeni vha bva ḽokovhela a vha na tshifhinga tshi ḓo ṱwa vha khou vhona mona hafha zwiṱiraṱani hune vha ḓo ṱwa vha khou gurupana vho dzula nga zwigwada na zwigwada ndi vhona u nga ri zwi nga kona u langea vho ḓidzhenisa na kha zwiimiswa zwo no nga sa zwezwi nazwo zwi a thusa ndi khou amba nga nṋe u thusaleyaho pano tshitshavha tshi nga lingedza u tikedza vhana uri arali vha tshi khou pfha vha na mutsiko vha wane muthu muhulwane une vha nga amba navho une vha ḓo feel free uri vha kone u shera thaidzo dzavho zwori vhone vha khou balelwa nga mini ndi ngani vha khou ita zwa zwidzidzivhadzi na zwori ri nga kona u vha thusisa hani mulaedza wanga ndi uri vhaswa vha songo shumisa zwidzidzivhadzi ngauri zwi mbo ḓi vha tshinyela vhumatshelo na muvhili zwi a vha tshinyela lune vha nga si kone u ya phanḓa na u ṱhaphudza pfhunzo dzavho vhumatsheloni vha ḓo sala vha tshi khou tamela vhaṅwe musi vhaṅwe vho no dzhena yunivesithi mulaedza muhulwane ndi wa uri arali u ṅwana u fanela u thetshelesa milayo ya hahau na milayo ya ngei tshikoloni uri u bvelele u fanela u ḓivha na zwori u nyaga u vha mini wa kona u bveledzisa miloro yau wa vha focused kha zwe wa ḓo ḓiimisela zwone zwidzidzivhadzi a zwi fhaṱi zwidzidzivhadzi zwi a vhulaya vha nga lingedza uri vha tshi vho dzhena kha zwa u ita zwidzidzivhadzi
vha zame u amba na mudededzi kana uprincipal vha tshetsho tshikolo vha kone u amba na onoyo ṅwana, vha kone u amba na mubebi onoyo ṅwana, vha ma-social workers. Zwidzidzivhadzi hezwi musi ṅwana o zwi ita u ita hezwi musi a tshi dzhena kilasini a kone a khakhisa mudededzi zwi a khou funza, zwi vho fhedza zwi khou ita zwa uri mudededzi a litshe u funza, a u ita zwa u ṱuwa khou amba na hoyu ṅwana ane u khou ita zwidzidzivhadzi. Zwine zwi ḓo fhedza zwi khou khakhisela vhaṅwe vhana vhane vho ḓo itela zwa pfunzo nga nṱhani ha hone zwidzidzivhadzi zwa honoyo ṅwana. Ndi nga vha vhudza uri vha ṱutshele u ita zwa zwidzidzivhadzi ngauri zwa zwidzidzivhadzi a si zwithu zwavhuḓi kha muvhili wa muthu na kha ene vhutshilo hawe, ngauri u a fhedza a songo fhethu vhutshilo ngauri a nga si kone u fokasi kha zwa tshikolo na zwa zwidzidzivhadzi na tshiṅwe tshithihi. A fokasi kha vhutshilo hawe na u ita zwa uri a vhe na vhutshilo hune ndi havhuḓi hu si na uri zwa zwidzidzivhadzi. Mulaedza une nda nga u isa ndi wa uri vhabebi kha ri sedze vhana vhashu uri vha khou tshila nga nḓilaḓe, kha ri vha tshekuluse kuvhuyele kwavho kwa mahayani, kuitele kwavho kwa kune vha khou tshilisa kwone ri ḓo kuvhona uri a kongo ḓa, ri zwi dzhiele nṱha. Ri na tshiimiswa ketshi tshi hone henefha vhuṱwa nga dzebu, ri vha humbela uri arali ṅwana wavho o ḓidzhenisa khazwo hezwo zwikambi na zwidzidzivhadzi, riṋe ri hone u vha thusa, ri hone u vha eletshedza. Tshiimiswa tshavho tshi hone henefha tsha vhuṱwa nga dzebu substance abuse. Kha vhabebi vhane ra ṱangana navho musi ro shuma na vhana vhavho vhane vha 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 tshi khou tshiniwa nga zwikambi na zwidzidzivhadzi, huṅwe vha ḓa vha tshi khou tou amba uri hei ro thusalea ngo ḓa u amba kha hetshinoni tshiimiswa. Vhathu vha fhano kha tshiimiswa vha kone u takuwa ra sala murahu hayani ḽi fhungo ḽine ṱhamusi mubebi u ḓo vha o ḓo ri vhudza uri ṅwana nga u khou diniwa nga hetshi na hetshi. Huṅwe vhaṅwe vhabebi vha ya vhuya vha ḓa vha ri vhudza uri ri khou livhuwa ṅwana wanga o vha a si tsha vha muthu wavhuḓi, ṅwana wanga o vha a tshi khou tshimbila na vhathu vha si vhavhuḓi, a tshi khou ya kha dzi gurupu u itela zwezwi zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi. Nṋe zwine nda ḓo ḓivha zwone nṋe ndi tshi tou bva tshikolo ndi tou vha ṅwayana ende nda vha muimbi ngori ndi na dzinyimbo na zwino lidiana. Hoyu Tshifhiwa u na vhukoni ha vhurendi na u ṅwala dzinyimbo dza muzika. Vhutshilo hawe vhu khou tshimbila zwavhuḓi. U swika zwino ṋamusi a tshi ḓivhi uri nṋe ndi funa uri ndi ite mini uri ndi ḓiwane ndi tshi khou kona u bvelela kha tshithihi tsha miḽoro yanga. Kho vha murendi, kho vha muṅwali wa dzibugu, zwa tshikolo ndi khou tendaho, ndo no vha na 41 years zwino. Mara u renda, u imba, u ṅwala dzibugu hezwo ndi kha tshikolo. Mushumela vhapo vho Gomba vho ṋea ngeletshedzo uri ri nga lamukisa hani muthu o nupelaho tshoṱhe kha zwidzidzivhadzi. Ndi sokou tou amba ḽiṅwe ḽiimbele ḽiṅwe ḽo ḓoweleaho ḽi ri we listen we don't judge. Zwine zwi khou amba uri mini, uri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha swika hune vha dzhadzha muthu vha ri vha tshi mu lavhelesa vha ri vha pfha unga ri kha ḓivha kha ine ḽa maitele. Zwi nyaga riṋe u swika uri ra tea uri ri phiriphire na muṱa ri u sumbedzisa uri hoyu muthu o thusalea hezwiḽani zwe a vha khazwo ha tsheo khazwo. Ri ḓori ri tea uri ri swike hune muṱa ra ita uri a pfhese, ngauri vhathu vhane a khou tshila navho ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi vhone vhane vha nga mufhaṱa kana u mukhuta nga zwine vha dzulela u mu vhudza ḓuvha na ḓuvha, kana arali o khakha vha uri ri a zwiḓivha thi ri a zwiḓivha ndi ḽidambadzhe thi a vha vha khou sokou muthusa vha sokou ri ri a zwiḓivha thi ndi ḽiṱhanga ḽa dzinyaupe. Zwi ḓo ri mini ra sokou ri khou lavhelela mini hone ri thimisana ri yabe ya hone zwi a tsika muthu zwezwo. No muṱa na wone ri tea uri ri u dzudzanye ri u prepare zwavhuḓi na ene muṋe ra mu prepare uri na hone a pfhesese uri a ime, uri tshiṅwe tshifhinga u ḓo ṱangana na khaedu dzo raliwa a tshi khou tshila zwi a itea. Zwino ri tea uri muṱa u pfhesese thuso i hone, thuso a nga i wana, zwi a konadzea a vusuluzea. Ndi hezwi zwine ra zwi vhidza uri ndi rehabilitation. Zwi a konadzea muthu a vhuyelela a tshila zwavhuḓi a ṅwana matshelo.
khombo ndi ya uri wa fhedza u tshi vha muholefhali kana wa si vhe muholefhali wa tshigevhenga wa vhela maṱatshi wa valeliwa ngo tshinya ngori zwidzidzivhadzi zwi ṱoḓa tshelede ende u sa shumi zwi amba uri u funa yo tswa uri u kone u ḓo renga zwidzidzivhadzi hezwo zwine iwe wa zwi ṱoḓa nga tshetsho tshifhinga zwino u tshi tswa u khou pfuka mulayo u ḓo fariwa zwi u thi zwo vhili u nga vha muholefhali kana wa tshigevhenga. mulaedza ine nda nga u sia na vhaswa ndi zwa uri zwidzidzivhadzi a huna zwine zwa fhaṱa a huna hune zwa nga fhaṱa hone zwidzidzivhadzi zwi nga ni kwashekana u tshi zwi amba ndi zwa uri zwine wa nga zwi ombedzela ndi zwa uri uyu muthu a tshi ḽa vhuswa u vha khou fhodza nḓala muthu a tshi nwa maḓi u vha khou fhodza nḓala zwino ini tshi ḽa zwidzidzivhadzi ni vha ni khou fhodza ni vha ni khou ita zwidzidzivhadzi a huna zwine zwa nga ni fhaṱa khazwo a si khwine ine na sedza kha vhumatshelo na fhaṱa vhumatshelo na vha khwine arali kha vhaḽani vhene vha uri vho no ḓigoḓombela vho no dzhena kha nṋe ndi khou ri zwi a konadzea na shanduka zwi a konadzea na muthu wa khwine zwi a konadzea na fhaṱea vhathu vha ni sedza vha ni wana uri ni muthu wa khwine. Ri nga ita dzi campaign arali ra nga dzi ita zwi nga ri thusa ra ya zwikoloni ra ya ra funza vhana hanengei zwikoloni ra ya dzikhoroni zwone zwine nazwo ra zwi vhona uri zwi nga ri ṱuṱuwedza zwi nga ri thusa. Nṋe nda ndi tshi khou ri vhutshiloni nga vhu sedza nga nḓila ine vha nga ni fhaṱa ngayo zwikambi na zwidzidzivhadzi zwi ḓo tou ni kwasha zwikambi na zwidzidzivhadzi zwi nga ita uri ni matshelo ni ḓi wane ni si khou vha na mufumakadzi ni si khou vha na muṱa zwi nga ita uri ni si wane ni khou shuma. Nṋe nda ndi tshi khou ri a si khwine na fhaṱa vhumatshelo havha vhumatshelo ha khwine na a si khwine na ḓibveledzisa na vha tshiṅwe tshithu na ita uri pfunzo ive mungani wanga. Nṋe ndi zwine ndi khou ri zwi a konadzea nṋe ndi tshi khou ri ri nga ita uri ri fhaṱe Afrika Tshipembe ḽa vha khwine ngei ine na dzhia ḽiga nalo ḽa uri ni vhe khwine ndo livhuwa. Mitshinini vho vho farwa nga mukololo wa tshivhase ndi diwa ngeno mubveledzi a onowiwa nga misi khavho The Blue Monkey Ngavhelo afha vho vha khou dededzwa nga Mashudu Mathivha Muyuda Murema Mathivha Ligodzwana enda zvakanaka muzungu anokubvasena siya shimba lau hewa kanda Phalaphala FM ya SABC rina nwi misi yote.